Danas snimamo produženje našeg prethodnog videa o mitovima. Znači, puno ljudi komentarisali da nisam pametan uopšte u zvučenju, da govorim neke gluposti i u stvari ovi kondenzatori su baš bitni za bas i da su baš korisni i neophodni. I po mom mišljenju to je sve glupost opet, ali uzeli smo danas kondenzatori, znači ovo je primjerak kako izgleda običan kondenzator, znači nešto što sija, nešto što kao lepo izgleda, teško u rukama, a ovo je isti đavo, samo što bez ove nalepnice, znači malo je pokvaren, ali sve što unutra sačuvano i sad ćemo probati da ga sečemo sa brusilicom i da vidimo što u stvari unutra. I pre toga imamo kako da izmjerimo težinu. Ajde da ovdje stavimo. Znači, on je težak 1282 grama. Znači, sad da provjerimo da li je ova težina znači, korisna baš. Znači, da li ste koristite ovu težinu uopšte u svom autu ili to je samo marketing stvar koja je znači, urađena samo da biste kupili to za ne znam 15-20 hiljada dinara, stavili su u auto i očekivali da bit će to korisnije nego bez ovog. Au intrat dușmani în priză, am făcut nuntă pe criză. Da și să facem nuntă mare, hai dibriptane-ta, că avem multă valoare, hai dibriptane-la. Cu muzică de valoare, cu firmă și nume mare. Da și să facem nuntă mare, hai dibriptane-ta, că avem multă valoare, hai dibriptane-la. Cu muzică de valoare, cu firmă și nume mare. Izvolite, ovo je vaš kondenzator. Evo ga. Koliko korisna stvar, ajde. Ajde da pokažem na suncu. Znači, kako možete da vidite, Ovo je papir, znači ovo je karton. Lepo se vidi da je ovo karton, unutra izoliran znači sa aluminijumom i papirom. samo popunili Sa plastikom. sa plastikom da bi... ovo je teško. Vidite ovo. Čekaj. Ajde još jednom da uradimo. Znači, stavi ovo. Ajde, ovo da provjerimo težinu, koliko je to teško. Samo ta dva. Odmah na licu mesta. Ajde, otvori mi vrata molim. I koliko smo imali? 1200 nešto tamo grama, da? 1200 nešto grama. Ajde, stavimo Znači, jedan. ovaj đavo i ovaj đavo su već 734 grama. Da. Miris još uvijek stoji tu, ja ne znam koja je tamo hemija unutra. Malo vjerovatno. Ne vjerujem da to je baš dobro za zdravlje, da to dišiš, ali to je neki eksperiment. Naravno, to ćemo baciti u specijalnu kantu, znači za bacanje ovih proizvoda. Brate, ja mislim da je ovo kondenzator. Ja mislim da smo došli do... Ne, ja mislim sve to, celokupna površina je kondenzator. Da, ali brate, aluminijum Samo što sa kartonom. To je najmanje. 2/3 od masi je znači, kućište. Specijalno za tih ko meni će reciti u komentarama da, brate, to je korisno za bas, to poništava sitni, kako da kažem, promjene voltaži koje ne možeš da izmeriš, vraće, specijalno za vas. Evo, imamo projekat, znači, to je namjerno za bas urađen projekat, znači, neću da skrivam. Imamo ovdje pojačala, znači ukupno samo za bas 16.000 W, samo za bas znači stoji. Gledajte koliko je pojačalo, ja ne znam da li neko vozi u svakodnevnoj upotrebi ove pojačala. I
kažete meni koliko ja koristim kondenzator u ovom autu? 0. Znači, za toliko jak sistem, znači gdje samo radi bas i radi udar basa i sve radi, ja ne koristim ni jedan kondenzator. Znači, ja koristim litijumski baterij. To je već dobra stvar, prava stvar za struju u autu. A kondenzator, ja ne znam ni jednog ozbiljnog čovjeka ko bi se takmičio u ozvučenju, a takmičenje ozvučenja to je znači mjesto gdje nam je baš korisno da bude lijepa struja, gdje pojačalo ispitiva na kao najgorem svom, kako da kažem, trenutku, da. Znači, maksimalno sve koristi se. I u tom trenutku ja ne znam ni jednog ozbiljnog čovjeka ko koristi kondenzator. Znači, da, možda to se postoji u SQ sistemama, da bude to lepo. Ne znam zašto to se koristi, ali kod nas nema ni jednog kondenzatora i ne trošimo pare na to. Samo da znate. Jel si uspio nešto, brate? Još ga gulim. Aha. Ja mislim da to je kondenzator sam po sebi. Znači, samo plus i minus unutra. Ja sam htio, brate, da dođem do ovih katoda u fazonu. Jeste, ali nema smisla. Ja mislim da sve je jasno. Inače da ga sjećam, znači skalperom, što kaže da pokažem ljudima da je to aluminijska folija sa Ne, to je normalno. običnim kartonom. To je normalno, obična baterija isto unutra ima nekoliko slojeva i tako. Dosta ljudi ne kapiraju šta je unutra, znači to su samo slojevi aluminijuma i papira. Jeste, samo da uspomenim, nisam specijalist šta unutra ovog. Znači, to nije moj deo posla, samo lupamo kao, ja opet vidim da bit će sigurno neki komentare na tu temu, ali odmah da kažem da nisam pametan u tom pitanju. Da, ništa, brate, nema smisla. Znači, u suštini to je u stvari šta dobijete za ove pare. Znači, karton sa aluminijumom plus voltmetar. Znači, što se tiče unutrašnjosti one ćelije, tako mi deluje da je onaj lepak što je bio, da je to sličan lepak kao onaj što se koristi poliuretanski za lepljenje šoferki. Znači, tako kad ga je brusilica sekla, taj miris mi je dao, znači otprilike taj miris. U suštini, ako vi želite da bude dobar sistem sa dobrim strujom, naša preporuka to je litijum, znači LTO se zove litijum titanat, to smo koristimo ovdje u Golfu, sad ću da pokažem vama, samo da namestim mikrofon još jednom. Evo, znači, da, sad sve prljevo unutra, ali znači, pravi baterije izgledaju ovako. Znači, da, izgledaju kao kondenzatori, ali nisu kondenzatori. To je, znači, tu stoji 2 paketa litijuma. Znači, jedan paket za naše upotrebe, da bismo dobili 14,5 volti ukupno, koristimo 6 ovih baterija. Znači, svaka baterija je 2,3 volta. Znači, računamo to sve zajedno, znači imamo, tu stoje 12 komada i tu je još 12 komada. I sve ukupno nam daje, znači, 4 paketa litijuma plus alternator. A sve ovi kondenzatori zaboravite. Moje mišljenje i da ne trošite pare, znači da bolje da potrošite ove pare na kablovi, da budu deblji kablovi, uraditi Big 3 ispod haube, pa litijum, pa alternator ako treba. I to je to. To shine, to shine, to shine, to shine, to shine.